Ingnam rai komasai kamalong aron re pen voreng avar cycle long atuma phan than la popusi Karbiang long autonomous council CEM tuliram long hang kapangda Ingdeng ke pasat lang ke tok pinipen ke cheng All India Congress Committee long Karbiang long autonomous council EM barim asok teron bang puang hoy kachepalong du Kardong, pinikar bifrayam tuma biota long pen nale sami rani timungpi. Dangte pinikar bifrayam tuma biota arjuik tha. Karbiang long autonomous council pen kachapayam po sai kam thom ke bang bong pen ingnam rai kama sai kamalong henlo aron re pen vorenga war sai kipi ke ong. Lasi aron re pen ingnam rai kama sai kamalong vorenga war sai kilong atum anaphan than la popusi Karbiang long autonomous council conference hall along pen Karbiang long autonomous council CEM Dr. Tuliram long hang pen pangdak po. Ingnam rai kamasai kamalong pinnang an amuni ratuma phan aron repen vorenga varsai ki pia lu pati ot krayamat abainong ki pipeda rajok vorenga varsai ki long alu chi ot kraya tompen bainong tudeng long nang jipu katasong pinnang an ajuding Lasong si kasa hamphang asong atum penta apong perang ke amaya long pen ingnam rai kamasai kampen ki pia vorenga varsai alu kachi ot kraya tuma phan abainong pinangji lapen arona teng pen langsi asai pachoklem long nang jipu kachesong patolong Karbiang long autonomous council aphan apong pachini dep api Karbiang long autonomous council pen tarlipsi kedamtang here ni pha hini arni than bang avorengang hoy ke hok alu ki piar ni Karbiang long autonomous council CEM Dr. Tuliram long hang pen ingnam rai komasai kamalong aron re pen vorenga varsai ki pido Lasila aron re pen vorenga varsai ki pido ang atuma phan than lapsi puthot latuma phan arona teng pen pipon thupo pusi rata phan pangdak pontang Non iltum ini lipandak monpo dak kisuman illegal appointment do pick specialist forest department hola tamen itu ching mai bomlo inquiry committee lo without council approval illegal appointment latan itu prabjin pen amni tum dak pelong na emetha amni lo pelonga sita arona teng pen dam nangji illegal appointment aselo without interview without advertisement langsung से appointment पियर है होला तमे ये तुम legal side पे नहीं तुम advice and मांगो legal advice and मांगो प्राप्तिन पे नरता नहीं तुम गुटेन कौन नहीं तुम लाभांगे legal पे नहीं cancel लापसी और को date vacancy requirement vacancy के दौरान ना नहीं तुम आपको fresh appointment नहीं तुम पीपो advertisement पीजी interview भी अलापिन केलों तांगा तुम पिपिना hala tum si piadun pulang dia lah bangke nitum bangke latum ban consideration bangke people special consideration latum ke claim tanga tum ban bangke say appointment ke pia apa bang niata interview must be laga dobek nahi laga dobek na ko lage ऐसे लातुम सर्विस बंके खान record अबे no latum ban per month per year we have to pay salary 60 crore under Karbiang Autonomous Council department forest department la council la ame thaga revenue source dan sikya tangka la 60 crores tangka lagi illegal appointment lo lasio bola ida me itu screening kuri bomlo committee ni tum lang bomlo lasi lasto illegal appointment na kalke itu non bang itu bango je legal ka puri bansi claim ko appointment la tum pelong na non claim hoga sir legal kam ek nahi advertisement do ek nangi interview call ek nangi lalo tel tum age mofi bage nohokle chedan da tum phai ko bala kelong Board of Secondary Education Assam pen ingdeng kep kachari athare asamia tumaphan kep angdeng asatlang kapitok japhan there ni phai ke thom arni pen ni phai koi arni an satlang ke tok arni ke hot pona tengsi peni there ni phai ke thom arni pen kep angdeng asatlang ke tok pangcheng ponglo Karbiang long district angkang halopenta kep angdeng asatlang ke tok long thong kep ra hinya long pen bang pharokre phora bang pharo hinira bang pho athare asamiatum ke bang deng asat lang halong tok dum rinti
High School Living Certificate pinipen ingdeng kep satlang ke tokalong Karbi Anglong District pen bang suri kep ra bang pharu ke thomra bang troksi atharia samyatum satlang tokdon rinti Lason si West Karbi Anglong District pen ta kep satlang ke toklong bang suri plira bang pharu nar kep ra bang sir kep ra bang nar kep atharia samyatum satlang tokdon rinti Dipu along Dipu Girls High School, Rainbow Home High School, DAV High School, Kado Kawe Karbi Anglong along, long ingkore hinya dim satlang tokpon rinti. Lasong si West Karbi Anglong pen long kep adim ingdeng kep asatlang ketok ing sam jin pen satlang tokdun rinti. All India Congress Committee along non hejong bangpuang hoy kachapalong dun Karbi Anglong Uttarmas Council EM Barim Asok Terona Phan Parokwa Nomati Mondola Sahemalong Karchopana Birta Nilitoma Perangke pen Birta Nangpali Karchuamayalong Nomati Mondol Congress Ameipu Dhonti Bora Lapen Nomati Mondol Youth Congress Committee Ameipu Rajesh Timu Mohila Mondol Congress Ameipi Pudang Kramsapi Lapen Ledina Sangma Penchenglok Congress Klaim Bangpu Bang Piatum Cetong Dunsi Karchuamayalong Aldipidu AICC member ke lom pe nili nining karong bang ke arong lo hai tali ahok per bang de Karbi Anglong arap tum ha both district tu masih nili bisiko nili churu jipo ini Karbi Anglong arap tum especially Congress lo narja duthip pini BJP sarkar dokok pen Karbi Anglong both district West Karbi Anglong pe itola Karbi Anglong district a Congress kote injira tum duthip ajo ni Presiden Filipina ba AICC member bang ke long lo apen nili methang mata chema thalo je ni methang mata hoitu konane nili da ke claim dam konane ke chok dam dolobon pu halo so joni nili ke long pasin nili methang mata nini charong lo tela sar la ang litong kongres so song teng lang dam lo polong te non helang le tum la tinta raijo election dolo halo so teng pen lang dam polong te north east ke nonama ke BJP to chi poteng pen ke are jala bang kale derlo ta son thak si non Assam lo Karbi Anglong ta BJP tumhan kimi uji ki kali ati pipon ma ili tum ke dam tang MP akai Haran Singh be akai hai alang li bang ke Karbi Anglong pen dimasa wala so duta district aphan hempre gamen pen alang li bang ke election ke tudu je apang ex MP Congress Sarkar dosek Bren Singh ti ke hempre hangi pe alang li ni ji ta alang li non MP ningkan form mandat pen Karbi Anglong farman ma dimasa farman batai kaan lo parlimen lo hempre framangan ni don batai kaan lo Karbi Anglong arar phan kene ni don hala solam malang dam lo polong te BJP atum phan bang ta ra to mani to ko kali Karbi Anglong a farman bangani ni don te dasin dili akapre pre thek dam long media long mate news long thek dam long even national news long thek dam long Karbi Anglong MP ke hem parlimen long ni don lo zero wara long hempre phan ni don desi jon saptadi tang ho Rajdhani Express ti Karbi Anglong di Phualong pasang naing bese ningi dun rong hala sudul ana hujuk kelong dusi hempre ka farman lamthi si bang ningi pultang te 2024 ke BJP tum ke rong dam nang ne he hawa pe te hai he hempre farman ningi dun bolotang te hawa ta hai pugale Karbi Anglong ra tingi pilap ji a Congress avelo BJP avelo CPM avelo tomnone phongke bang ke lanjo je ruling atum ta আজি এই স্থিতি ইমান বিজেপি সরকার থাকিও যে মানুহবিলাক আছে কংগ্ৰেছৰ লগত এতিয়াও আছে সেইকাৰণে প্ৰথমে মই দুটা ডিষ্ট্ৰিক্ট জনগণৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু মই বিশেষকৈ নমতি ৰাইজসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে তেওঁলোকে ইমান সংকট সময়ত তেওঁলোকে আজি কংগ্ৰেছৰ লগত আছে বিজেপি চৰকাৰ থাকিও তেওঁলোকে মোৰ লগতে আছে সেয়ে আজি আপোনালোকে দেখিছে মহামায়া সমষ্টি মণ্ডল কংগ্ৰেছ মহিলা কংগ্ৰেছ ইউথ কংগ্ৰেছ সকলকে ইয়াত আহি তেওঁলোকে মোক সম্বৰ্ধনা জনাব আহিছে সেইকাৰণে তেওঁলোককো মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ Denarong Press Club lapen KSA Denarong Head Branch atum pen pini kep ang denga start lang ketok don abang pu abang piat ma phan hirjumi kapajodu kep ang denga start lang mate HSLC exam kitching CR ni Denarong Higher Secondary School Examination Center along Humkri CI School pen start lang ketok don aphai bang pharu plira bang plike pra troksia bang pu abang piat ma phan Denarong Press Club lapen KSA Denarong Head Branch abitung atum pen hirjumi kapajodu
Tang te pini karbi prime to ma birta bangkela pansi kang to niklong.